o punto de hoxe é un punto de J de Sabaxáns. Xa temos feito algunha vez este movimento. É curioso porque é sinxelo de facer, pero temos en intríngulis, porque ímos facer o adiante e atrás. Xa sabedes, este diante e atrás non tan típico no sur de Galicia. Ímos facer bota diante, bota atrás, e agora parece que vamos facer bota diante, pero facemos un corte. En este caso ímos facer dous. Corte e corte. E cambio con un, dous, tres por detrás. Punta diante, punta atrás, fago o corte, outro corte, e un, dous, tres. Dentro do meu peito teño 25 gavetiñas, peitanse con chaves de ouro, ábrense con paradiñas, ábrense con paradiñas, ai lalero, ai lalara. Amoriño escollín na beiriña do mar, amoriño escollín, tedes que practicarán. Practicade.